omukwetorora emiruka ya Shemanos kubire kwebembirwe mu munyishengero wa Shemanos na Umecho bajo ashagatirwa abebembezi begombora kandi babandizo kurabura bemiruka abari kuryangatanisa sentezi ente noha akatunga kuri mushitame mwikirizana ngo atunge akatunga sente zingayi akatunga zabene ziragirwa yazikoze isariyo nakora ibyo nibyo ndukwenda iyo rupote y'indukwenda sasa ndiniwe chairman abebembezi bashoborire ngo sentezi hine cyangwa kiziroho neza gukora nkwe kusima government ahabo kufayo okuyamba abantu kubingo bworo in fact miliyoni runana shanje zabeze rya account ijo umukozi kwa hwira zona kureba ngo bazira abantu as we speak na miliyoni nka 20 kandi zingamya ngo atakahwira biro shatu mbasereza abantu bana so ubwo bwo tubisizeho kandi bwaturetere nteka nungi yo kwebisaho yo kubisa makageitu kubisaho ebyanga arwentungu ko mbantu noreba abantu bona bintu mushinyago kwekoresa umunyishengero na Umecho bajo ashikire burumoro ko muri Shemanos kandi araganise kugumezamo ari kwere bina byabakaza beterine buri mwaka kandi mucyandike cy'inkurabe eze nabateramu umakoguru kwijaninze bateramu umakoguru kwije imwe mu ndeke yo murebe mu ndeke reba nyine mbundi yanjeke turi kujya kuremwa abatura bamusimira habo kufayo kuhugura abantu no kubahwera ku rugomboro anyenda abantu bona bamurebero kibe cyo kureberaho abo kuba amasomero amacaci mbere buri kintu cyona nakikora abebembezi bona bahanga hari murebera no mu kibazo akozire kandi na hati naye hayo kurangu ya kombyangabye ibyashemanos ahabo kugira ngo enjure tandikire kugwa abatura bashabirwe kutandika ku byare bihingwa babase kubingo bworo nenjara garugo okorere ngaro nteko kwemereza abantu ijo bakakireba umwana gutungire beyi ni mpiga abantu buri muntu wena azo program yo kuhinga uwo mwana guhinge uwicura bihinge ebihimbe debe ebihimba hate rya mutwari ko Gasha kwa Sheikh Abdul Latif